পাছপোর্ট কেইখন লৈ আহক, ডুপ্লিকেট যদি পवन খেৰাক জেল দিয়ক আৰু সঁচা যদি ৰিণিকী ভূঞা শर्माক গুলি মাৰি মাৰিব। हजार झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते ही आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। अच्छा এইবিলাক ফালতু কথা হয়, তাত লেংগুৱেজ ভুল, বানান ভুল, কিমান আৰু ফটোশ্বপ কৰিব। কংগ্ৰেছে গম পালে যে ইয়াক আৰু বলে নোৱাৰি, এতিয়া ডুপ্লিকেট কাগজ বনোৱা আৰম্ভ কৰিছে। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए, तब तो कुछ बोल नहीं पाए। रुको जरा, सबर करो। পवन খেৰাক মই পেৰা বনাই দিম। কানাই কুমাৰ বস্তুটো কি, এই মালটো কি? মইতো নামে শুনা নাই, কোন আহিছে? কানাই কুমাৰ মানে এইটো কিবা আমাৰ যে গান গায় কানাই তেওঁ নেকি? নহয়, আপুনি চিনি পায়? মইতো চিনি জানি নাপাওঁ। कैसा लगा मेरा मजाक? পवन খেৰাক মই পেৰা বনাই দিম।